KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress hakasngi palai jong ka khatnreu tarik ubnai jeleu arajar arpuar kala kenno bakala jing kelak balakular da ka National People's Party shwa ke election arajar khatpra minta kala be kerthem yaki pajba syariat sora Vice President jong ke MP YC uba ban piralang basayo mai hakajingya kren matkilat pathai khubor ulakin thoru ya menteri rangba ka jelna ukonrat sangma ubala jurwai teng ya Jingrwai Winds of Change, ka Jingrwai Bapaunam jong ka Kinhon Rwai Scorpion, da ka baong, bakata ka Jing ang note jong ka NPP banwan ra ya ka Jingkela, kalalong penban ka ba ima hado kata-kata, namar baka laway jong kipaj ba nong song snong ka Jilla Meghalaya, menta kidon hatmier karyan. We've tried to bail out the MCL many times. We try ban bail out. We try ban bail out the MCL pun sale. Kadang ka pun kijing duna nak kaliang jong ka penyai MCL kawai ni ka duna di staffing te kumbalong na MCL pan ni happen pick perspektif jong ka government kani ka government ka privatize kumno te kijing duna na du department syang nak keno sa wa pshimti ang sarkar ko sa NPP ila da kulari pagba at Winds of Change la berwai CM tu ni berwai Winds of Change. Jadi tak Winds of Change kanang imah hamba. Kanang bet meski lihat seorang. Baik ba tu ni lah hak tu ni lihat muta. Jadi kena ekonomi swa, pi kalau umne kan. Unong kai football nak kasih jongi, kiu football amar ka ugu kita ki mentor jongi, kita ki icon jongi, kita ki player ku Messi Ronaldo. Ka sarkar jongi betul mentapan, ka benchmark jongi di sarkar badet. Kaya beli suka berjuang, nak orang ngin kumbalik maki, pen kambah kan. Jadi beliau minta kita change Kongres, beliau minta bukan Kongres menjuang, dah hampir, dah nak sama dengan teman management background, IT background, kami will make sure bahwa MCL kan imbiang. Ada ke MCL seorang kan im, ada ke seorang ke burom juga Meghalaya ke seorang. Proper consultation bagi nomor 3 hantu hi. Tadi kau isya, ini harus tu kerja semua jadi nomor 3 hantu. Kata kinong tuloy ako MCL kikimen, pagandang ko joint venture bukan kiyo ko memiliki pahapalan in support kata. Kata kinong tuloy pernah MCL pakistu bukan kata ka kejingmai ka existence jungki. Yo baki cut down on the number of employees minta terter, nya pasutu ka settlement kinong suara suara. Kat kumbi mengingi sutu kat kumbi je kongres minta dia bangin PDM. PDM kongres babun ki fact, PDM ya ka MCL pakibun ki factors mga panya take into consideration. Ka feel hangno ka duna hangno. Tiban supatai hasun tingim la ada. Tengi apa nyai sentimen sepat ban, iman tu suatu kamha. Jika ibu perbak kuat benet ta ni kongres ni dalam dekat perbak. Tu ni kan seorang di group bertahan sila ibu maka MCL tu supply ki mau ki beri tu minta cepat syai kan sarkar tu kumno. Nama uwe minister uwe not uwe. Tempat syai. Ki beri minta nang kila kila selong bulan hasun. Jadi beri kuat yang dawan mana-mana tu. Dalam dekat joint venture, lalu dekat public entity begitu. Kan bagi yang biang kamar panggil tolong makikihun baik. Tinggi ngimlong against privatization, ngimlong against ngimlong tentang public entity. PSU mah. Tinggi semua ban kanu bagi pajak ni untuk dikatai. Jika pajak kada itu tu proper consultation ngimlong train tu perkasarkan. Perkin ai ke jawab ke basai. Upay ba umno concern ka privatize na yan. Upay ba umang ini binyo kamanto. Kung mangidang kakamanta, kung iyo ko tulap ng suwangi binyo kunjo. Katari concern ng 3